fence ni n'umusozi wose ntawa amadubu yahageze intare zahageze intare za Sarambwe n'amadubu murahaga ni salama kweli nimisi myinshi bwana nda none baho duhuriye doraho duhuriye bari bavuze ngo amadubu n'intare ikidahari nuko ngo atogera hano yayabonye igitondo cyiza reka mfata akanya tsuhuze mikaze mwese mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Turi mu gitondo cy'umugisha, gitondo cyiza cyo kuwa gatatu tariki 18 Gashyantare 2026. Nyemerera uzinduke mbere yo kujya mu kazi, mbere yuko ujya muri gahunda zawe, ubanze umenye uko byifashe ku makuru kuvuga ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, umenye ibigezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda ku kibuga cy'imirwano, imirwano yakomeje guca ibintu. MRDF turwaneho biravuga ko ifite insinzi mu biganza magingaya. Namakuru akiri urujijo, ndaje ngo nguhunze iyobera mubwire uko Poezero byifashe, dore ko iminsi ibaye ine havugwa amakuru avuguruzanya hagati y'impande zombi. Ese ninde ugenzura Poezero? Ni FARDC cyangwa se ni M23 na MRDF turwaneho? Guma hangaha rero tubane kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, urasobanukirwa byinshi. Ni Poezero tuza kwinjiramo twirebera hamwe situation zaranze iyi Poezero, cyangwa se uko byifashe no mu nkengero zayo. Hari ibice twirwareho yamaze kwikusanyiriza rwose bifite mu biganza kakanya byabaye tombe. Ndaje mbabwire mbahunze iriyobera. Tukiri muri Sud Kivu, imirwano yavuzwe muri axe za territoire ya Mwenga. Ndaje mbabwire izarizo, ese byaje kuba birangira bite, byagize garuka ku baturage turi bikomozaho. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo kandi ndababwira ku makuru y'ibanga, ni kumbaraga nshya ziteganyijwe koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, ni mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23. Turaje tubive imuzini muzingo muri amakuru byabaye confirmed. Tumaze iminsi tubabwiye ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite abasirikare baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa baje guhangamura umutwe wa M23 bari Kisangani hariya mu ntara ya Chopo. Twabwiye amakuru y'uko ingabo za Angola ziri kwambara, ziri kwitegura urugamba karawutaka kuza guhangana na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Twabwiye ingabo za South Africa cyangwa se igihugu cya Afrika y'Epfo. Turakomoza ku ngabo z'Ubufaransa bivuga ko ziri mu Burasirazuba bwa Kongo. Ndababwira aho ziherereye n'iki Ubufaransa bubivugaho, turagifite hanga 5-5. Bisubiye bubisi iby'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigenze bite? Amerika irateganya gufatira u Rwanda ibihano ndetse na Perezida Kagame. Hari ibimenyetso simusiga bimaze iminsi bigaragazwa muri Kongere y'Abarepublike ndetse n'Abademokrate hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamaze iminsi barebera hamwe bimwe mu bimenyetso babikusanya ngo bafatire u Rwanda na Perezida Kagame ibihano, ngo kubera ko hatabayeho kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington DC ya tariki 4 Ukuboza 2025. Turaje tubabwire rero nyuma y'ikiganiro cy'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bya Afurika Masadi Borosi yagiranye n'umunyamakuru Mark Parleman wa France 24, ibyatangarijwemo ngo harimo kubogama. U Rwanda ruje rubivugaho gatanu kandi ndababwira icyo Minisitiri Nduhungirehe abivuzeho muri aya makuru. Hanyuma rero ndababwira ko hari byinshi biri kwibazwa ndetse mugomba kubonera ibisubiza kakanya. Ese Uvira byifashe bite magingaya? Ndababwira ni inkuru nziza ituruka mu bice bigenzurwa na M23 muri Nord Kivu, ngo internet ndetse no guhamagara byagarutse mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Ndababwira ibice nyirizina biri kuvugwamo iyi nkuru nziza. Abanyekongo hafi 100 birukamwe ku butaka bwa Zambia barazira iki nabyo turaje tubigarukeho tubive imuzini muzingo muri aya makuru 5-5. Yes, hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye yaciye kuba ari guca ibiti n'amabuye avuga ko rwose yabaye perezida wa Afrika. Murabizi ko ejo bundi mu nama ya African Union uyu Perezida Ndayishimiye yahawe inkoni. Ubu niwe muyobozi w'uyu muryango, ngafite ingamba zikomeye zo guhangana n'ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye rero wakiriwe nk'umwami agasasirwa ibitenge,
yongeye kuvuga amagambo yibasira u Rwanda, ariko muri iyi nkuru icyo nza kuba anibandaho si icyo ngicyo. Ndababwira uburyo rwose ngo uyu perezida Ndayishimiye yiyise perezida wa Afurika. Reka nze mbigarukeho. Tukivuga ku Barundi, yitwa Sindimwo, wabaye vice perezida w'u Burundi, ntiyumva impamvu u Rwanda rusabwa gukoraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Turaje rero tubigarukeho byose, tubive imuzi n'imuzingo. 5 kuri 5 nongeye kuguha ikaze. Reka rero kandi nkwibutse ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe, ni subscribe cyangwa sabone hano kuri News Lab TV. Ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi usabwa uretse kubiduharira. Ariko you kanze kuri subscribe cyangwa sabone ugakanda like, yego nkuko bikoze, murakoze cyane. Murakoze cyane gukanda aho ngaho hari like cyangwa se kuri like, ni by'agaciro cyane. Ni mumpe igitekerezo, mutange comment hano, yego. Ariko kandi byaba byiza mushyizemo n'udutima, abakunzi bacu kabisa, udutima hejuru cyane, ndifuza udutima turenga 100. Murakoze cyane, udutima muri comment. Hanyuma ariko ufite n'ikibazo cyangwa igitekerezo watugezaho, watubwira, turahakubwawe. Ikindi nanone hakenewe icyo nakwita gusharinga. Yego, umuntu uri muri groupe za WhatsApp na sharing iyi link ahereza abantu, nabyo ni by'agaciro cyane. Hanyuma 5 kuri 5 dukomeze twibanire. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se kuduhamagara, tukaganira cyangwa se ukaduha inyunganizi n'ubufasha na support. Harabona supportinga cyane. Yes, hanyuma reka duhere ku kibuga cy'imirwano. Mbahunze iyobera, mbabwire uri kugenzura Poezero, ndetse mbahunze iyobera n'ibinyoma byakomeje kugenda bivugwa. Mbabwire ukuri guhari ku makuru ari kuvugwa cyane muri izi axes zo muri Kivu y'Amajyepfo, ni mu marembo y'umujyi wa Minembwe. Hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane, imirwano y'akataraboneka. Navuga ko ari ishiraniro hagati ya MLDP twirwaneho na coalition ya FARDC n'abazalendo, tibagiwe aba FDLR n'abarundi. Ni coalition mu rusange irimo n'abatanzania. Ahangaha muri izi axes zo muri Kivu y'Amajyepfo hamaze iminsi havugirwa byinshi bitandukanye. Mu mirwano imaze iminsi ivugwa, nk'ejo bundi kuwa mbere hari havuzwe urupfu rwitwa ngo ni Colonel Papi Mozebo, uyu wahoze uwo mu gisirikare cya Kongo, ariko igisirikare cya Kongo kikavuga ko ngaticiwe hano Poezero, ahubwo yiciwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse mu mwaka ushize rwose muri Mutarama. Bakavuga neza ko yayoboraga ingabo ku mirongo y'urugamba hano muri za Kibumba muri Kivu ya ruguru, ngo byari ku Cyumweru ngo tariki 26 Mutarama 2025. Nta makuru mu by'ukuri yuko Mozebo yaba yarishwe aragaragara mu bundi buryo, nubwo hagaragaye mayiti, ariko FARDC yo irahakana ko yiciwe hano kuri Poezero, ariko nta makuru aba yasohotse. Ikiri kuvugwa ni iki? Ikiri kuvugwa muri izi axes za Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi, muri axes za Poezero werekera Minembwe. Ubwo nyuma y'urupfu rw'uyu Mozebo, Papi Mozebo, Colonel Papi Mozebo, rwavuzwe cyane ku munsi wo kuwa mbere. Bwarinze bwira ariyo nkuru igisirikare cya Kongo kiri guhakana, ndetse gishimangira ko aricyo kikigenzura Poezero, kuko byari byavuzwe ko Poezero yongeye kuba tombe, ifitwe n'amadubu ndetse na ziriya ntare za Sarambwe. Ubwo bivugwa neza ko muri imirwano yabaye kuri uwo munsi habayeho guhanura indege 3 za kamikaze ziri huriro ryo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ni nyuma y'uko hari yashize iminsi 3 nta mirwano ikomeye habera, ariko habera mu operation hasi ku butaka ateye ubwoba cyane. Ari bivuga ko yaguyemo abasirikare batagira ingano, barimo n'uyu Colonel Papi Mozebo. Kuwa mbere imirwano yabaye rero mu gace ka Poezero, ahangaha yaciye igikuba cyane, isiga abasirikare benshi bo mu gisirikare cya Kongo bahasize ubuzima. Ariko ibi ngibi noneho iraswa ry'indege za kamikaze zigera kuri 3 byagaragaje ko iyi mirwano ishobora kuba yari serious. Ubwo navuga imirwano yo kuwa mbere, bivugwa ko yiciwe n'abacancuro bagera kuri 6, nk'uko amakuru avugwa na bamwe atugeraho abivuga. Noneho ubwo ibyiraswa rya drone za kamikaze byo byanemejwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka bije ku rubuga rwa X ari Twitter. Yarabishimangiye rwose, avuga ko bavugutiye umuti ibyizo drone zari zimaze iminsi zikora ibikorwa bibi, zigaba ibitero ku baturage bahariya muri biriya bice. Noneho ku munsi w'ejo kuwa kabiri, noneho icyaje kuvugwa n'iki, twaje twumva ngo MLDP twirwaneho ndetse na M23 bisubije Poezero mu buryo budasubirwaho. Ariko sukibaza
Poezero barayifite mu biganza cyangwa bayifite mu buryo buri strategique. Nicyo rero ngira ngo nkubwire nguhunze iyobera amagingaya. Gusa hari uduce twinshi nyine uyu mutwe wa M23 twirwaneho na M23 bafashe kandi twari ingenzi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 natwirwaneho bigaruriye ngo aka gace ni ikinyamakuru bwiza cyari cyanditse iyi nkuru kivuga ko ngo bigaruriye aka gace nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryigaruriye kariya gace ka Poezero. Ubwo rero AFC ngo yari yigarurira aka gace ngo nyuma y'uko ku munsi wo kuwa mbere yari yiriwe mu mirwano karabutaka n'ingabo za leta zirimo FARDC, iz'u Burundi FDNB, Wazalendo, Tanzania ndetse n'abacancuro na FDLR. Ubwo ni imirwano makuru yavuzwe ko cyangwa se ikinyamakuru cyatangaje cyemeje kikavuga ko yarasiwemo drone nyinshi z'ihuriro ry'ingabo za leta, sinaziri 3 gusa zarashwe kuwa mbere. Ubwo birumvikana no kuwa kabiri shoka ko haba harashwe izindi drone z'ingabo zirwanira ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Reka rero noneho twinjiriye mu nkuru nyirizina isobanura uko ibintu byatangiye nuko ibintu byarangiye, ari naho uza gukura ukuri ko amakuru ari kuvugwa ku mirongo y'urugamba maginga ya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Poezero aka kanya unavugishije uriyo yakubwira ibi bikurikira. Ni amakuru yizewe cyane cyane aturuka mu misozi itandukanye y'Umurenge, ndetse ni n'amakuru yemejwe mu basirikare ba MRDP twirwaneho utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Agaragaza ko uyu mutwe wongeye kwagura ibice ugenzura mu nkengero za Poezero ahari muri teritwari ya Fizi. Ahangaha n'ukwagura ibice mu nkengero za Poezero, ntago ari ugufata Poezero nyirizina. Ndagira ngo mubyumve neza. Umurwanyi wo muri MRDP twirwaneho yagize ati yavuze ko ngo nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu ntangiriro z'icyumweru gishize no mu mpera zacyo birumvikana ngo MRDP twirwaneho yashoboye kwirukana ingabo za leta ya Kinshasa nabo bafatanyije mu bice bya Karingi. Ashimangira ifatwa rya Bidegu. Ubu Karingi na Bidegu tuduce twose turi totali tombe. Ngo ni imirwano yasize uyu mutwe ufashe kandi uduce twa Kalonge na Gakenge duherereye hakurya y'uruzi rwa Ruwiko. Mubyumve neza. Uyu musirikare yatubwiriye imboni yacu ko mu mirwano ikomeye imaze iminsi ibera hariya muri ziriya axe zegereye Poezero, MRDP twirwaneho ngo yashoboye kwirukana ingabo za leta Congo FARDC cyangwa se coalition rumvikana mu bice bya Karingi na Bidego. Iyi mirwano ngo yasize uyu mutwe ufashe kandi uduce twa Kalonge na Gakenge duherereye hakurya gato y'uruzi ya Ruwiko. Amakuru aturuka ku rugamba aravuga ko kuri ubu MRDP twirwaneho igenzura igice kinini cya Rwitsankuku. Iyi Rwitsankuku rwose iri totali tombe tumaze iminsi tubabwira. Twirwaneho iragenzura agace kitwa Mukoko ndetse na Nyaruhinga. Gusa agace ka Rwitsankuku n'agasozi kamwe ko muri Nyaruhinga ngo biracyari mu maboko ya FARDC. Agace gato ka Rwitsankuku ndetse n'agasozi kamwe ko muri Nyaruhinga ngo byo biracyafitwe na FARDC, ariko nayo iraregetse iravuga iti rwose saa ku isaha twatakaza. Ariko ni mu gihe Poezero yo maginga ya ikigenzurwa byuzuye n'ingabo za leta. Uyu mutwe kandi uragenzura Rubemba, ni hafi y'ahazwi cyane nko mu Bidego. Nubwo ibisambu biherereye hafi ya Poezero birimo ingabo za leta ya Kongo barazireba aho ziri, iz'u Burundi, Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Ibyo ziri gukora byose barazirebera ngaho mu bikuyu bya zahangaha ngo ni Budego. Ibi ngo biratuma ko gace gakomeza kuba ahantu h'ingenzi mu igenzurwa ry'imihanda n'imisozi hanamiye umujyi wa Minembwe. By'umwihariko rero MRDP twirwaneho iracyagenzura byuzuye Mikenke, iracyagenzura byuzuye agace ka Rugezi na Minembwe, Ndondo ndetse na Rurambo. Ibice byose byakunze kuba ishingiro ry'ubuyobozi n'imiyoborere by'uyu mutwe mu misozi y'Umurenge. Tariki 16 byari kuwa mbere habaye imirwano ikomeye ariko y'akanya gato mu bisambu byunamiye Rubemba
aho impande zombi zapimanye imbaraga baresurana ku buryo bukomeye. Amakuru atangwa n'uruhande rwa MRDP twirwanya hakavuga ko ngo nta mirwano yeruye yabaye, ngo uretse gusa kuba ngo byari ibisasu by'imbura ziremereye ikizwi nka sharing byakozwe n'ingabo za leta mu gace ka Rubemba. Ariko kandi iyi mirwano ngo yabaye mu gihe ubwo murabizi ko muri axe za Fizi na Uvira urwikekwe ni rwose hagati impande zombi baracunganwa kujisha mw'abantu mwe. Iyi mirwano ibaye mu gihe murasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje kuba ibindi ibice bikomeje kuberamo impinduka zikomeye mu bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu turere twa Fizi na Uvira. Twirwaneho uyu ni umutwe witwaje intwaro uvuga ko uharanira inyungu z'abanyamurenge bo mu misozi y'umurenge. Uyu mutwe wagiye ugirana imirwano n'ingabo za leta cyane cyane FARDC ndetse n'indi mitwe irimo Wazalendo na FDLR yakunze kuvugwaho gukorana n'ingabo za leta ya Kongo mu bice bimwe na bimwe hariya muri axe za Sud Kivu. Aka gace ka Pwezero rero mw'abantu mwe mbabwira ahangaha kari kuvugisha benshi gafatwa nk'ingenzi cyane kubera umwanya wako mwigenzura ry'inzira zihuza imisozi ya Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi. Ubu rero mu by'ukuri ndagira ngo babwire ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Pwezero aya makuru aragaragaza ko igifitwe n'abarwanyi nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko iragenzurwa mu buryo buri strategique na MRDP twirwaneho kubera iriya misozi nabwiye haruguru M23 na twirwaneho babashije kwigarurira. Ku ruhande rw'abaturage bamwe b'abanyamurenge batuye Minembwe n'inkengero zaho baragaragaza ko bishimiye kuba ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo batakiri mu bice bya Karingi na Bidego. Icyakora uko imirwano ikomeza ubuzima bw'abaturage bakomeza guhungabana cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ubuhinzi n'ubucuruzi. Mw'abantu mwe ni mu gihe impande zihanganye zikomeje gushimangira imyanya yazo. Gusa biracyagaragara ko agace ka Pwezero n'inkengero zako kazakomeza kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'impande zombi mu gihe ataraboneka umuti wa politiki ushobora guhosha burundu izi ntambara zimaze imyaka myinshi mu misozi miremire y'Umurenge. Turacyara ahangaha rero ngo tubabwire uko byifashe muri axe zo muri Sud Kivu. Haravugwa imirwano tutatindaho ivugwa muri axe za Mwenga, yakomeje kubera cyane hariya muri axe za muri teritwari ya Mwenga, ni mu gace kitwa ngo ni Rwindi. Ahari muri teritwari ya Mwenga ni imirwano ikomeje gusakiranya impande zihanganye. Hariya nitwirwana na M23 bahanganye na coalition aba ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ndetse kuva ku cyumweru ngo bararasanye, abaturage barahunze, ibintu byarakomeye hano Mwenga. Hitwa Rwindi. Imirwano yabayeyo, abaturage barahunga bava mu byabo bahungira hitwa ngo ni Basile no mu nkengero zaho ndetse no mu mujyi rwagati wa Mwenga. Bikavugwa ko nk'uwitwa ngo ni Bienfait Fazil Mulonda wa Rubanda, uyu ni umuhuzabikorwa wa societe civile yo muri ako gace, aravuga ko abaturage bahunze kandi bacukikiye ahantu hamwe babayeho nabi cyane hano muri axe za Basile. Arasa n'uwatabariza. Imirwano yakomeje kubera Mwenga yo ntiyavuzwe kubera situation ya Pwezero. Birumvikana ko rero ubwoba ari bwose ndetse abaturage ntibarya ntibamira. Tugaruke ku makuru ari kuvugwa cyane muri Sud Kivu. Biravugwa ko muri axe za Uvira hagiye koherezwa ingabo z'Ubufaransa ziri Kisangani zimaze iminsi zivugwayo. Ndaje mabwire n'uburyo Ubufaransa bwemeje ko bufite abasirikare hariya muri Kisangani imaze iminsi bivugwa, ariko ndaje mabwire na misi y'Ubufaransa buvuga ko izi ngabo zaje kuzuza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo nabyinjiramo ntabanje kubabwira iby'imisada cyangwa se deployments zigiye gukorwa muri axe zirimo imirwano, kubera ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyongeye kwakira imisadi iturutse i Burayi yo kuza gufasha Tshisekedi guhanga mu mutwe wa M23. Ni amakuru yizewe cyane rwose aturuka mu nzego zo hejuru i Kinshasa. Yashyikirijwe umwe mu mboni zacu zitugezaho amakuru mu buryo bucukumbuye, ya makuru utasanga n'undi muntu cyangwa se undi munyamakuru yatangaza nga ku miyoboro ya YouTube. Ndababwiza ukuri, ntabwo yifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Reka mbyubahe, ntabwo naza ngo nge Fagikaye na muramvuge umuntu runaka watangaje amakuru y'ukuri nkaya kandi afite igisobanuro gikomeye ngo nze muvuge kandi yasabye kumugira ubwiro. Avuga ko mu mujyi wa Bujumbura ni mu Burundi. Iyi Bujumbura nibyo mbabwira ntiyabaye igicumbi cy'iyi ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo, ngo hageze intwaro nyinshi zigezweho zivuye mu gihugu cya Serbia. Izi ntwaro zirimo ngo n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, ngo zigiye gukoreshwa na bariya barabu bo muri Algeria bari hariya mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibiri kuvugwa nk'uko aya makuru aturi imbere abivuga.
ngo izi ntwaro ziteganyijwe koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kongerera imbaraga ibikorwa bya gisirikare bigamije guhangana n'umutwe wa M23 na MLDF twirwaneho bahanganye nabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Burundi na Kongo basanzwe bafatanyije muri uru rugamba. Kuba rero bitashoboka ko ibikoresho biza ngo bideployingirwe i Bukavu ikavumu nkuko byagendaga mu minsi yashize, bikaba bitaza ngo bideployingirwe Kisangani kubera ko batangiye kwikanga ibitero bya M23. Ubu noneho bari kubideployingira hariya i Bujumbura, n'ubundi si rimwe si kabiri bikoreweyo, ariko ngo nibwo byakora kudeployingwa hasi ku butaka nkuko amakuru abivuga. Andi makuru agaragaza ko ingabo z'umuryango w'Abibumbye ziri muri Kongo zizwi nka MONUSCO ngo zanze koherezwa mu mujyi wa Uvira hasi ku butaka, ngo barabyanze. Hakenewe ngo habanze hakorwe ubutasi bukorwe n'indege, hamenyekana uko situation y'umutekano yifashe hariya muri access za Uvira. Ubwo nta ngabo za MONUSCO zizigera zinjira hariya Uvira zitabanje kumenya uko umutekano wifashe hariya, kuko bya byihebe byo muri coalition nibyo biri kugenzura uriya mujyi wa Uvira nyuma y'uko na M23. Igihugu cya Serbia rero ese cyaba gihaye Kinshasa umusada mu kugifasha guhangana? Biragwa ko ngo cyakohereza n'ingabo bibaye ngombwa. Ni kimwe mu bihugu bikora cyane kandi bikohereza hanze intwaro za gisirikare zirimo imbunda ziremereye, ibisasu bya roketi n'ikoranabuhanga rigezweho rya drone. Ubwo rero niba ayo makuru yemejwe neza ku mugaragaro ko Serbia yohereje ingabo i Kinshasa cyangwa se yohereje ibikoresho i Kinshasa cyangwa se izo ntwaro, bishobora guhindura isura y'imirwano iri kubera muri kano gace ka Sud Kivu, cyane mu bijyanye no kugenzura ibirindiro ndetse no kugaba ibitero yifashishijwe ikoranabuhanga ryo mu kirere. Birakomeye cyane mwabantu mwe, ntabwo ibintu byoroshye, gusa nabonye nta koranabuhanga rihangamura izi ntare zasarambwe n'ari ya madubu, keretse niba burya atari buno wasanga wenda hari icyahinduka. Ariko abizera ko M23 izagera ku nsinzi baracyavuga bati ibi byose ni ibikangisho kandi ngo ziramuka ntiziryana, bati nubwo zimoka ziraziritse. Nibyo bari kwivugira. Hanyuma reka mbabwire noneho ku kijyanye n'amakuru ari gutangazwa nyuma y'uko umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bya Afurika Masadi Bolosi yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane, amubaza niba koko Amerika izahana Perezida Kagame. Twabigarutseho makuru yacu yatambutse, ariko icyo ngiye kubabwiraho aka kanya ni igisubizo cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe wabikomojeho ubwo yakomozaga ku kiganiro uyu mujyanama wa Perezida Trump yagiranye n'uyu munyamakuru, kibanze cyane kuri ibi byose birimo n'ibihano ngo Amerika ishobora kuba yafatira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yanenze ukubogama k'umunyamakuru waganirije umujyanama mukuru wa Perezida Trump mu by'ubufatanye na Afurika Masadi Bolosi. Igisubizo yatanze kuri wa mbere Gashyantare 2026 ubwo yasabwaga kuvuga ku biganiro cyangwa se ku kiganiro umunyamakuru wa France 24 witwa Mark Parlerman yagiranye na Masadi Bolosi cyasohotse ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati uzanyibutse kukubwira uko mbyumva uko hazaba habaye ikiganiro kitabogamye cy'umunyamakuru wa France 24. Sinshishikajwe n'uburyo bwo gushaka kwigaragaza bw'abanyamakuru impirimbanyi bahora batekereza u Rwanda. Tariki 4 Ukuboza u Rwanda na Kongo byageneye amasezerano ni mu mwaka wa 2025. Yari amasezerano y'amahoro bayifashijwemo na Amerika, ariko ntiyubahirijwe kuva yasinywa. Aya masezerano rero yashimangiraga andi yasinywe tariki 27 Kamena uwo mwaka wa 2025. Twagiye tubigarukaho rero mu kiganiro cyasohotse tariki 16 Gashyantare. Parlement yabajije Masadi Bolosi niba aya masezerano ntacyo yagezeho, asubiza mu by'ukuri ko yabaye intangiriro y'urugendo ruganisha akarere ku mahoro, abona ko iyo adasinywa ibintu byari kuzamba kurushaho. Ati kuva mu ntangiriro twavuze ko amasezerano y'amahoro ya Washington atari iherezo, mu by'ukuri atari iherezo ahubwo ko ari intangiriro. Amasezerano azaba amahoro yuzuye n'umutekano mu karere, ariko urwo ni urugendo rutwara igihe kirekire. Bolosi ahangaha yarasobanuye ko icyiza cy'amasezerano y'amahoro ya Washington ari uko yubakiye mu kugusubiza byinshi bigamije gukemura buri ngingo igize amakimbirane, kandi ko azunganirwa na gahunda ya
ya Doha ihuza leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 ashyigikiwe na Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati iyo gahunda rwose iratwunganira kubera ko igamije gukemura ibibazo biri hagati ya M23 na leta ya Kongo. Mu by'ukuri ibyo ntibiri mu masezerano y'amahoro ya Washington. Ati amasezerano y'amahoro ya Washington ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yashinje u Rwanda kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Uvira tariki 9 Ukuboza mwaka ushize, itangira gusaba Amerika kurufatira ibihano bikomeye. Uyu munyamakuru yabashije Mark Parelman yabashije Masadi Borosi niba Amerika ifitiye icyizere Perezida Kagame nyuma y'aho AFC/M23 ifashe umujyi wa Uvira. Asubiza ati twizera ko tumwizera, turaganira. Noneho rero muri iki kiganiro uyu munyamakuru yaranzwe ngo n'imyitwarire igamije kugaragaza ko u Rwanda ari rwo kibazo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse asunikira Borosi gutangaza ko bazarufatira ibihano nubwo yirinze kugira icyo abivugaho. Uyu munyamakuru ntiyabajije Masadi Borosi niba hari icyo Amerika iteganya cyangwa se iteganyiriza leta ya Kongo nyuma yo kwanga gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ahubwo igahitamo gukomeza kuwufasha. Ubwo rero nubwo leta ya Kinshasa isabira u Rwanda ibihano irushinja kurenga ku masezerano y'amahoro, ntiratangira gusenya umutwe, ahubwo ivuga ko abarwanyi babo benshi baba mu bice bigenzurwa na AFC/M23. Amakuru bigaragara ko ari ikinyoma. Minisitiri Nduhungirehe rero yaraherutse kwibutsa guverinoma ya Kongo ko hari abarwanyi benshi ba FDLR bashinje cyangwa se aba FDLR benshi binjijwe mu gisirikare cya Kongo, abo bakaba bakorera mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa. Ni Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Ku byatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe rero reka mbisoreze kuri iyi nkuru isa n'igisubizo rwose cyiza cyane yahaye yatanze kubibajije impamvu Perezida Kagame atitabiriye iriya nama ya African Union. Yatangaje ko kuba Perezida Paul Kagame ataritabiriye iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ayo ngo bidakwiye gufatwa nk'ikibidasanzwe cyangwa se nk'ibintu bidasanzwe, kuko yohereje umuhagarariye muri ubu butumwa cyangwa se muri iyi nama ya African Union. Minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe wahagarariye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Ubutumwa rero bushingiye ku bwanditswe n'umunyamakuru Rome Grace wa Jeune Afrique busa n'ubwibaza impamvu Perezida Kagame atitabiriye iyi nama ya African Union. Agira ati Perezida Kagame utaritabiriye inama ya AU mu mpera z'icyumweru gishize yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakurikiye umukino wa All Star. Minisitiri Nduhungirehe yasubije umunyamakuru ko inama ya AU ititabiriwe na hafi kimwe cya kabiri cy'abakuru b'ibihugu 54 bigize uyu muryango, kandi ko Minisitiri w'intebe Dr Nsengiyumva Justin yahagarariye Perezida Paul Kagame. Ati Perezida Paul Kagame ntiyitabiriye inama ya 39 ya AU nkuko hafi ya kimwe cya kabiri cy'abakuru b'ibihugu bya Afurika batayitabiriye. Ya Addis Ababa yahagarariwe mu buryo bukwiye na Minisitiri w'intebe Nsengiyumva Justin, bityo rero nta gishya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabaye tariki 14 na 15 Gashyantare. Dr Nsengiyumva yagaragaje aho u Rwanda ruhagaze mu nzego zirimo ubuzima n'umutekano bigendanye n'icyerekezo cya AU cya 2063. Ku mutekano, Dr Nsengiyumva yagaragaje ibihugu bya Afurika uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington n'amahame ya Doha. Yibutsa ko impande zose zirebwa nayo zigomba kuyubahiriza kugira ngo amahoro aboneke, kandi yanasabye ko abagira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo badakwiye kugira uruhare mu buhuza buyobowe na African Union, agaragaza ko ibyo byabaye cyangwa se byabakuyeho icyizere kuko hari impungenge ko bashobora kubogama. Muri iyi nama niho Perezida Ndayishimiye yahariwe inshingano zo kuyobora uyu muryango asimbuye Perezida wa Angola ariwe João Manuel Goncalves Lourenço. Hanyuma reka noneho dukomoze ku makuru ari guturuka mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira
Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru nziza isa naho hari igisubizo, ivuga ko serivisi zo guhamagara kuri telefone ndetse na internet zasubijweho muri teritwari za Masisi. Muri teritwari ya Masisi ni nyuma y'iminsi myinshi zikuweho, bikagira ingaruka ndetse no kuri teritwari ya Rucuru no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Walikare. Nyuma y'ukwezi izi serivisi zihagaritswe, imiyoboro ya Airtel, Orange ndetse na Africell yasubijweho mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 16 Gashyantare 2026. Ibintu byose ni uburyohe, bikavugwa ko kandi imiyoboro ya Vodacom ariyo gusa itarasubizwaho nk'uko amakuru aturuka mu bihe muri bice bitandukanye avuga. Imiyoboro ya telefone na internet yasubiyeho nyuma y'amasaha 24 guverinoma ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Musanga Erasto Bahati asezeranyije abaturage ko cyane cyane abo muri Kicanga ko imiyoboro y'itumanaho isubizwaho vuba nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post. Abayobozi muri AFC 23 bashinje guverinoma ya Kinshasa kuba inyuma y'ihungabana ry'izi serivisi. Iyi miyoboro yari imaze ukwezi kuweho mu turere twa Masisi, Rucuru na Walikare tugenzurwa na M23, bituma abaturage batabasha gutumanaho ndetse no kubona amafaranga yabo kuri M-Pesa, Airtel Money, Orange Money ndetse n'inguzanyo kuri telefone ngendanwa. Hanyuma umuyobozi muri AFC avuga ko abarimu batashoboye no kubona umushahara wabo. Biravugwa ko kandi gusubizwaho byagaruye ihumure ku baturage baho bamaze igihe kinini babuze uburyo bw'ingenzi bw'itumanaho hariya muri biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa bugira gutya buvuga ku basirikare babwo bagaragaye hari Ikisangani. Tumaze iminsi tubigaruka ko Ubufaransa, Angola, Afrika y'Epfo ari bimwe mu bihugu bigiye gufasha Tshisekedi guhangana na M23, dore ko ari ku ingabo z'Ubufaransa zo byavuzwe ko zamaze kugera hariya Ikisangani mu ntara ya Chopo. Leta y'Ubufaransa rero yasobanuye ko abasirikare bo mu ngabo za kiriya gihugu bagaragaye Ikisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo naboherejwe gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu mikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto y'abasirikare b'Abafaransa bari mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo, bijyanye no kuba uyu mujyi ubamo abacanshuro leta ya Kinshasa yitabaje ngo bayifashe mu ntambara ingabo zayo zirwanamo n'utwa M23. Byateketswe ko abasirikare nabo baba baraje muri iyo ntambara. Ubwo rero ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yahoze ari Twitter avuga ko rwose bari abasirikare bari Kisangani ku busabe bw'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kuhaba kandi biri mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Hanyuma Paris yunzemo iti ingabo z'Ubufaransa zikora buri gihe ubwo bwoko bw'amahugurwa muri Kongo ku busabe bw'abayobozi ba Kongo. Ati n'ubufatanye busanzwe bw'ibihugu byombi, ntabwo ari ukuhaba rwihishwa. Buri gihe duhora tuvuga byeruye ibikorwa byacu by'ubufatanye. Ubufaransa kandi buvuga ko bumaze igihe buha imyitozo ingabo za Kongo FARDC cyane mu bijyanye no kurwanira amashyamba. Bwunzemo ko ubutumwa bw'ingabo zabwo Ikisangani bugamije kongera gutoza umutwe w'ingabo Ubufaransa bwatoje mwaka wa 2022, ariko abenshi batukusukura ahubwo Ubufaransa bwinjiye mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23. Bati nta Bufaransa nta Babiligi, Abafaransa nabo binjiye mu rugamba rw'imbaturamugabo. Umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko yari yasinze yarashe umugore we amwegereye imbere yo kwiyahura. Imbunda mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 17 Gashyantare mu gace ka Musiani gaherereye muri komini ya Mulekela ni mu mujyi wa Beni ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ibyabaye byaturutse ku makimbirane yo mu ngo. Ibi byemejwe n'umuyobozi wa komine ya Mulekela ni commissaire supérieur principal Ngongo Mayanga Dieudonné, nkuko inkuru dukesha Actualité.cd ivuga. Yasobanuye agira ati umusirikare wasinze yarashe umugore we murashije imbunda arangije yitunga imbunda. Uyu musirikare niwe wapfuye mbere. Uyu mugore yagize amahirwe yo kujyanwa mu bitaro ariko nawe ahitanwa n'ibikomere. Iteka iyo abasirikare banyweye inzoga bafite imbunda ibintu ntabwo bigenda neza. Uyu ni komiseri ni commissaire supérieur principal Ngongo Mayanga Dieudonné niwe watangaje
yatangaje ibingibi nibyo yasobanuye. Hanyuma ariko imirambo y'umusirikare n'umugore we itegereje gushyingurwa mu gihe ibintu nk'ibi bikunze kuba muri Benin, ahamaze imyaka myinshi hoherezwa abasirikare mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za ADF, inyeshyamba zigendera ku mahame ya Kisilamu zituruka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yes, hanyuma indi nkuru twasorezaho tunapfundikira impamba y'amakuru agezweho cyane cyangwa se yavugwaga cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko abanyekongo hafi 100 birukanywe ku butaka bwa Zambia. Ni umukwabu ukaze wakozwe mu mpera z'icyumweru gishize n'ishami rishinzwe abinjira ndetse n'abasohoka muri Zambia mu mujyi wa Ndola, watumye hafatwa abene gihugu barenga 80 b'abanyekongo, bamwe bo muri bo bakaba barirukanywe muri Zambia. Hanyuma rero nk'uko amakuru aturuka muri ako gace atugeraho abitangaza, abo bantu bashinjwa kuba muri Zambia mu buryo butemewe n'amategeko. Abategetsi ba Zambia bagaragaza ko abantu barenga 170 bo mu bihugu bitandukanye bakekwaho kuba mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Muri bo harimo 80, muri bo harimo abanyekongo barenga 80 barimo impunzi. Iki gikorwa cyatewe inkunga n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri Zambia, kibasiye uturere twinshi twa Ndola nka Hillcrest, Mitego, Kawama, Kinshasa ndetse na Dola Hill. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 18 Gashyantare 2026, 5 kuri 5 turakomeza kuba